Jikelele yasho yangena lenqola emasondo lasho laqala uhlelo lesidlo sasekuseni Ekhaya Jikelele. Sithi Jikelele ngoba phela sijikeleza yonke iNingizimu Afrika. Uyasithola noma usebhanoyini, uhlezi ngemuva evenini, usestimeleni, noma nje uyimele lapha ezitolo ume namajida uyakwazi ukuthi ubuke lolu hlelo. Ngiyawazi ke lamajida ama lapha ezitolo mawuzothenga. Elokhethe nje sister uvume nawe. Athi sister, grand sister, untsempu my sister. Kodwa nje umuntu akacaca ukuthi kahle ufuna ukuthini. Igama lami nguNoxolo kwaMwala uMantshingi ihlabangani limhlophe qwa. Intokazi yale ondini esishamthetho sesifundazwe esidala ngihamba nomadlungothi. Yes, I hope untsempu nawe namhlanje. Untsemper. Yes, ndiyakubona ndiyathemba nawe mbukeli ba untsemper kulo ndawo thenqa ezonqakumbaza amehlo. Masibulise sifotise ngalentsasa umhla we-16 kweyomqungu ukuba ke besisenza ufundo lencwadi ngenisithi soke siqale sifudumeze ngengabula zicawu. Kodwa ke ngenxa yokuba ke umzuzu nomzuzu uyabala lapha ezindabeni ngoko ke sivele siye ngqo apho kufele khona ithole. Namhlanje ke nangamanqako ngathi uwalindele basakhangelwa ke abo bathe bemka namanzi ngexesha lezikhukhula pha kwiphondo la KwaZulu-Natal. Ziyaqhubeka ke sisothusa uninzi iziphumo zayo iAFCON. Ndimlo uNokanyezi uMadlengothi Masiba uMamshukuma uMazondwa ngezinto zakhe masitsha iqhuma sijonge siphala phambili kule yure singena kuyo. I'm not happy about the way they handle our case, because I cannot say my case because it's not me alone. Basathungathwa namanje abantu abane abakhukhulwe amanzi ngesikhathi kugasela ikhukhula KwaZulu-Natal. If this court release you on bail and then it happens that you go to Botswana, we must go and look for you at which address in Botswana. Inkundla kaMatye yaseMulupo eMahikeng kwiphondo laseMntla-Ntshona izonikezela ngesigqibo ngolwesihlanu malunga nesicelo sebail sika Agnes Sithwanso otyholwa ngokubulala umtshana wakhe ukuze axhamle kwimali ye-insurance. Iyaqhubeka imizamo yokuthola abantu abane okusola ukuthi bamuke nezikhukhula ngesikhathi kuhlasele imvula enamandla esifundazweni iKwaZulu-Natal ngempela sonto. Kushone abayishumi nomuva esifundazweni ngenxa yalezikhukhula. Iqhubekile imizamo yokuthungatha isidumbu somlisa oneminyaka engama-23 budala owamuka ngesikhathi ezama ukwela umfula eVerulem ngomgqibelo kusihlwa. Umndeni kalungisana encobeni awugculisekile ngendlela olusingethwe ngayo uhlelo lokuthungatha izidumbu. I'm not happy about the way they handle our case, because I cannot say my case because it's not me alone and other people, you know. I ended up so their work this morning after I confronted one of their big men. Kusenjalo ithimba labatakuli liphinde lathungatha izithandani ezimuke nomfula wasothongathi ngomgqibelo kanti ke abangani nezihlobo abakwazanga ukuzibamba. Labo ke abakhahlanyezwe yizikhukhula sebeqalile ukubala umonakalo. I lost everything, food, appliances, furniture, everything, even clothing. So, yeah, in fact, it used to happen, but not like it happened now, whereby someone loses life. uMasipala weTheku uphezu kwemizamo yokubuyisela izinsiza emphakathini. Our teams are hard at work on the ground just to conduct those assessments, but also restoring services to our people so that their lives will come back to normalcy. uMasipala uthi bazobe beqaphe ngesolokhozi kuleli sonto njengoba kulindeleke ukuthi liqhubeke nokuyidliva. Inkulumbuso yephondo leMpuma Koloni uOscar Mabuyane uthi unethemba lokuba abafundi bebanga leshumi baza kuphumelela kweliphondo bafikelele kuma-80% ekhulwini. Abafundi bebanga leshumi kunyaka u-2022 baphumelela ngo-77.2%. Oku kwabeka iphondo kwindawo yesihlanu xa kuthelekiswa namanye. Iphondo lithi iziphumo zalo azinayo kubuyela emva. Anthandabuzi
uminister simlindele ngomdlakazi omkhulu ngolwesine besithe eyethu itarget ngu80% sisitsho kobe sikhuphe results nangoku ndiqinisekile ngeke sibuye ngaphansi kuka 80% ngenxa yomsebenzi esiwenzileyo kodwa sawulindela uminister atsho achaze kodwa sinelo thembakazi elikhulu ba umsebenzi omhle siwenzile. Ukanti isikolo iulwazi sithe gqolo ukuphumelela emagqabini kwibanga le-10 susela iminyaka ye-10 eyadlulayo. Kunjalo nje sele iqalile inkqubo yokufundisa kwesisikolo. Si-management nesikolo siqiniseke into masiqale kuse-early kuba iintsuku zale term zincinci kakhulu. Uqiniseke into yobana isyllabus yayigqiba ngoJune abantwana babe ready ngo-October November examination. Iphondo likwathi zonke izixhobo zokufundisa zobe sezisiwe kuzo zonke izikolo phambi kokuba zivulwe izikolo ngolwesithathu. Abongile Yangiso kwiindaba ze-SABC eMdantsane. Isikhungo esibhekele ubuqotho beyivivinyo ikaMatukuletsheni uMalusi sesimemezela ukuthi ingakhishwa imiphumela kaMatukuletsheni yangonyaka odlule ezikoleni kahulumeni nezimele. uMalusi uthi awekho amaphepha aputshukile kodwa kukhona ukukhathazeka. No papers were leaked in these examinations. Bangaphezulu kwa-1.1 million abafundi ababhale izivivinyo zikaMatukuletsheni nyaka-nye. Izitifiketi zomgunyathi abakopelayo okunye okube izinkinga. Kube nokukhathazeka ngamaphutha emaphepheni amaningi nokube nomthelela kumamaki abafundi. uMalusi is seriously concerned about the group copying cases that have been detected by the DBE in 2023, which involves 945 national senior certificate candidates. These cases are not yet resolved because the numbers are still being verified. Usihlalo walesikhungo usolwazi yanosiphalim umemezele ukuthi imphumela isingakhishwa. The examinations were administered largely in accordance with the regulations pertaining to the conduct, administration and management of the National Senior Certificate examinations. The irregularities identified during the writing and marking of the examinations were not systemic and therefore did not compromise the overall credibility and integrity of the November 2023 National Senior Certificate examinations. Umnyango wemfundo yesisekelo uthi lokhu kucaba indlela yawo yokukhipha imiphumela. On Friday, candidates will be able to collect their statements of results from the center where they sat for the examinations. But the minister on Thursday evening will announce the pass rate for the nation and, of course, for the provinces. Bashayelwe ihlombeke bonke ababambe iqhaza kulolu hlelo. I'm not sure what you were. Kwabanye abazali babafunda kusenzima ukufumana indawo zokufunda zabantwana babo kulonyaka kwaye ke bakhethe ukubuthelana ndawonye ngaphandle kweofisi yesebe lezemfundo ePietersburg kwiphondo lasePolokwane ukuva banzi ngale ngxaki. Abazali bakhethe ukuzifikela bona amathupha ehhovisi lomnyango wezemfundo ngenxa yokuthi izingane zabo azikatholi izikhala ezikoleni yize izikole zivulwa ngolwesithathu. The officials here have been giving us a little bit of mixed information. We are concerned. Since I arrived this morning, I wanted to appeal my child's application where I applied for him last year in a school near our residential area, but unfortunately we never even received a regret letter. We didn't receive any information from the department or from the school. Kuchithwe izicelo ezingaphezulu kwezinkulungwane ezimbili ke phabazali bengakwazi ukusidlulisa isinqumo somnyango. This process started in May, and our main concern was grade R1 and 8, where we received 9,700 applications, and I can confirm to you that 6,700 were accepted in the schools. We declined about 2,800 because of falsified documents, fraudulent documents, people giving us the proof of address that is handwritten, people who are not residing in Polokwane in the city. Kusenjalo ihhovisi laseliphalale kanye naseTzanini ahlangabezana nenselele efanayo. Inkantolo yamanje yaseMolopo eMahikeng esifundazweni Northwest izokwethula isinqumo ngolesihlanu esiceleni ke sebail sika Agnes Tshwantsho osolwa ngokubulala umshana wakhe ukuze ahlomule emalini yomshwalense.
U-Agnes Sitshwantsho ubhekene necala lokubulala amabili okukhwabanisa kanye nokuphikisana nengalo yomthetho. Kubikwa ukuthi kusukela eboshiwe ezinyangeni ezimbili ubelokhu efuna njalo ukukhululwa ngebheyili, kodwa umbuso uthi akufanele anikezwe ibheyili njengoba yingozi emndenini wakhe kanye nasemphakathini. Your Worship, the investigating officer testified before this court and he indicated the list of people insured by this accused where they are not even aware of that insurance, of those life insurance. And few of them, Your Worship, as we indicated, are our witnesses who are going to testify. And she knows them very well. U-Advocate Chinyane uphinde wadalula ukuthi kungahle kuphazamiseke ukuqulwa kwecala ngendlela yingozi ngayo uSitshwantsho. Your Worship, I did not hear this court just confirming from Mr. Mahlangu or the applicant as to, okay, you have relatives in Botswana. Where in Botswana? If this court releases you on bail and then it happens that you go to Botswana, we must go and look for you at which address in Botswana. Noma kunjalo ummeli wakhe usichithile isethulo sombuso wathi ikhasimende lakhe ngeke liyephule imithetho yemingcele yakuleli uma ngabe linikezwe ibheyili. When we speak about these passports and that we're going to hand over our passports, the state is likely to make a submission that our borders are porous, so we should not rely on the fact that we won't have a passport. We were not saying that our borders were porous. We were merely saying that the state is going to allege that our borders are porous, Your Worship. Umbuso uthi uzimisele ngokudlulisela ukuqulwa kwaleli icala enkantolo ephakeme yaseNorthwest kulonyaka. I-Action SA ibhengeze igama likaGqirha uNasiphi Moya njengoyena bafuna ngenelele isikhundla sikasekela dolophu eTshwane. Eliqala ke lithi akuvulwa kwesisikhundla kwibhunga lenzela uqinisekisa uzinzo kulawulo. Ukubusa ngokubambisana kwaseTshwane kube nezingxushunxushu seloko kwaqala ngo-2021. Ungaboni ngasolinye kwezombusazwe kuchaphazele indlela ekhanjiswa ngayo izidingo emphakathini. Nokho i-Action SA ithi lesi sikhundla esisha sephini likameya sizoqinisekisa ukuthi amaqembu agxila kulokho okumele agxile kukho. Futhi ikholwa ukuthi uDokotela Nasiphi Moya ngumuntu owulungele lo msebenzi. By providing strong leadership and coordination as the executive, we can deliver infrastructure projects to meet the needs of our residents and contribute to the economic growth of our city. The second responsibility is that of overseeing service delivery at a regional level. It is essential that services are efficiently delivered to all regions of Tshwane. Umoya ngaphambilini usebenze njengesikhulu sezisebenzi ehhovisi lemeya kanye nomqondisi. Tshwane needs a deputy executive mayor who knows what the challenges are and has the delegations to get in there and work alongside the mayor to address those challenges. Umkhandlu waseTshwane uzoba nomhlangano ngoLwesine ukuze kuqale uhlelo lokukhetha iphini lemeya. Sikwamukele umbukeli lapha ekhaya Jikelele kanti ke njengamanje ke sibheke kwezemidlalo umqeqeshi wabafana uHugo Brush uthi iqembu lakhe selekulungela ukubhekana nemali emidlalweni wayo wokuqala womqhudelwano iAfcon eIvory Coast. Ibafana inethemba lokuthi izoyiguqisa kokuqala nqa imali emqhudelwaneni. Iqembu lakuleli layehlula kanye vo imali komngano uSport Elizabeth ngo2019. Iqembu laseNtshonalanga nezwekazi Africa seliyehlule kabili iNingizimu Afrika emidlalweni yama-quarter final emqhudelwaneni weAfrica Cup of Nations. Kusenjalo imali izogijima kulo mqhudelwano ihlandla le-13 kanti ayikazi yehlule emidlalweni wayo wokuvula kulo mqhudelwano. I think everybody is happy that we are one day before the game. You know, there's always a preparation, but you're looking forward to play. So we are aware that we have a tough opponent with Mali. At the other side, we believe in our chances, and I hope that we can achieve our best level. Iphini likakapteni uPezida uthi abadlali sebesijwayele isimo sendawo abakuyo igoroho. I think we've handled that pretty well. I mean, most of the squad is now used to traveling and playing outside the country. So it's those that are in South Africa, they don't know what we are going through. I think we've handled everything quite well. And then we are looking forward to the games. The pitch is great. Umdlalo wesibili welakuleli izobhekana nomakhelwane Namibia ngesonto bese kuthi ngoLwesithathu esontweni elizayo likadulisane neTunisia.
Masithi Qhwisi bhatala amatyala aqiniseka ugunqi kusekuninzi eseniphathele kona siyabuya emva kwalentengiso. Siphinde sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngokuthi ke usahlanganyele kanye nathi. Njengoba ukhetho selusemome amaqembu ehlukahlukene ezombusazwe asemkhankasweni wokuyithengisa kubavoti kusukela kwezokwethwasa amaqembu azoqala ke ukwethula imiqulu yezethembiso zokhetho amanye amaqembu amakhulu okuyi-ANC i-EFF kanye ne-IFP akhetheke inkundla iMoses Mabhida lapho ezosingatha khona imicimbi yokwethula izethembiso zokhetho ukuqonda kabanzi ke ngalokhu sixhumana nomhlaziyi wezombusazwe uDokotela Usakhile Hadebe. Dokotela Hadebe sekubingelele sikwamukele lapha ekhaya Jikelele sibonge ngesikhathi sakho. Ngibingelele noxolo lapha e-studio kanje nabaphulaphula emakhaya. Dokotela iningi liyazi ke ukuthi kwezombusazwe izinto zenzeka ngenhloso. Yini ngokubona kwakho ke eyenze ukuthi i-ANC, i-EFF kanye ne-IFP akhethi KwaZulu Natal ukuthi azokwethula imiqulu yezethembiso zokhetho? Ngicabanga ukuthi njengoba sibheke okhethweni lalonyaka lo izimpawu zonke ziyakhombisa ukuthi inhlangano ebusayo ukhongolose usemathubeni wokuthi uthole ngaphansi kwaba 50% ukwe-majority ebeloke eyithola kusha ngo-94 and ube kubhekisisa kahle isifundazwe saKwaZulu Natal seyesinye sesifundazwe emkhombise khona ukuthi ukukhashwa kwawo ukhongolose kwehlile uma ubhekisisa kahle ukhetho oludlule lohulumeni basekhaya ukhombisile sibona umasipala afana neTheku nabo bonke abanye abangale kothukela eZululand bonke bebethwa inkatha abanye kunempawu ukuthi isifundazwe abantu bakhona iANC bayijikele so manje ke sekuvule intuba ke manje yawo wonke amaqembu lawa sibona neFF ithiza KwaZulu Natal ibona ithuba ukuthi iyayiwina le province okunye ke iSP yona icala ivele phela i-IFP ungaze uyibuke nje ukuthi i-regional party ivele ikomkhulu lwayo laKwaZulu Natal ikomkhulu izokhulu yayo KwaZulu Natal ivele ayinakuya ndawo ngaphandle uma ingayiHauteng kodwa nje isekhaya so ngicabanga nge-ANC la ikubonile lokho ukuthi isifundazwe saKwaZulu Natal sikupheni ukuhamba ingakho ke bethi abaqinise khona la sibona ama-by-elections wonke ade enzeka amaningi behamba kubikatha futhi umphathi awuze into konke okwenza ngathi ibaluleke kakhulu KwaZulu Natal kulokhetho lesiyakulona. Dr. Hadebe mangabe nguqonda kahle kusho ukuthi uyavumelana ke nokuthi kuyiqiniso ukuthi abavoti KwaZulu Natal empeleni nje ke abanalo iqembu elikhonya ngokugcwele esingathi lizoyidlela nje amahlango okhethweni. Alikho impela kuloko alikho and lokho sibone kahle okhethweni oludlule lo masipala ngoba phela besazi ukuthi inhlangano ukhongolose wona uzidlela amahlanga nje kodwa okhethweni oludlule sibonile omasipala abakhulu ubala kona ngisho iOTheku ihluleka ukuthola i-majority sibonile ulahleka wasemngeni kwi-DA so ayikho enzathi ngempela liyakhonya ngoba ukhongolose uphethe lawa abancane waphethe i-DA bayilungenisa phansi basipala for the first time in the history kule province siyabona nekatha ibabuyisela bonke abasipala bayo abasezululene asinalo ngempela ngathi liyakhona iqembu ebala engathi linteke kulesifundazwe uma ubuka ama-by-elections iqembu le-FF belingenzi kahle kubona wonke ama-elections akangenzi lenze kahle mhlawumbe yingakho ke sikubona manje litheleka la KwaZulu Natal nalo lizama uzothola ukhaso kulesifundazwe lesi. Manje Dr. Hadebe ke ukuvumbuka ke kweqembu lelelishe selikhona ke iMK khona kungaba namuphi kumthelela kuona lamaqembu lapha KwaZulu Natal ngoba siyazi ukuthi mhlawumbe uma kuukuthi abantu bebengajabulile ngeqembu leANC iFF ibikhona iDA ibikhona iAction SA njalo njalo njengamanje njengoba sekuvumbukele liqembu leMK ingabe kuzoba mnyama impela kakhulu kulamanye amaqembu noma kuzoba kanjani ngokubona kwakho? Ngicabanga ukuthi ukuvumbuka kweqembu iMK esewa ilo oyimongameli wezwe onqamalala ingozi kuwona wonke amaqembu hayi kukhongolose kuphela ngoba uma sibuka kahle bese kuneza nanezinhlelo manje zokuthi bayazi ukuthi ubani uzosoda nobani emva kokhetho
isibonelo nje iFF bisizibekile ku position ukuthi ANC mehlule ukuthola u50+1 bazobe sebehlangana neANC baphathe nayo ukubambisana nekatha nayo ibisizibonile ukuthi mahlangana neDA singaphatha manje uvumbuka ku-MK kulimaze zonke lezo nhlelo lezo hayi kwaZulu kuphela lonke izwe lakithi eNingizimu Afrika uvumbuka kwehlangano le-entsha enqamalala ingenisa ngamandla sonke siyayibona ifaka ithwethe kuwona wonke umuntu futhi iyenza manje loqaqula besiqaqula sithi ukhongolose uzowela ngaphansi kwa50+1 yenza ngempela kubonani kuba kusondela ngempela lokuba iphupho lelathi belifisa abaningi ukuthi ukhongolose uthenwe amandla kulala kuzokwenzekani njengamanje ukuthi uthenwe amandla kuvuma kwamshukusi kodwa yebo ukhongolose uzoqhubeka uthola amavoti amaningi kunawo wonke zonke inhlangano ezikhona uthola amaningi kodwa manje umbuzo uthi uzokwazi ukuthola u50+1. Manje kungenzeka yini ukuthi lesi sifundazwe ke sigcine mhlambe siba ngumbeki wenkosi emva kokhetho? Impela lasibheke lapho bathi KwaZulu-Natal kube eseGauteng ivele ke ayisekho vele ke iyisemkhephu vele athi yahamba yaya ku-DA yona but nje lesi KwaZulu-Natal sibonakala engathi sizo phasha ngako ukubambisana enhlanganweni ezithize esingazile noma ukuthi iqembu le-MK mhlambe ihlangane ne-ANC babalithathe noma lezi ey'phikisayo ngokujwayelekile mhlambe zizohlala zodwa zicha ukhongolose sisuqumba phansi iloko-ke sesona sihlala lezinyanga ezimbili ey'ntasha esele sithi ukucwaninga kahle sibheke phambili. Manje-ke Dr. iqembu elingaphumelela ukunqoba-ke lesi sifundazwe mhlawumpe yini lena okufanele ukuthi liyenze ukuqomisa abavoti? Ngicabanga ukuthi akuseningi kangaka manje okusengenzeka noma sengenziwe abantu bafuna i-service delivery lokho yona-ke egqozile ngempela-ke ezweni lonke jikelele nosiko only kulesifundazwe igqozile siyayibona nala amanzi kade ephuma khona wasaphuma nala kade kunamabridge khona memuthi ikhukhula koThekwini awasakhanda kuphethe iminyaka manje so awusekuyilokho mhlambe uwazi sibuke kwiscale esiphezulu ngaleso sibuke emazweni angaphandle wonke ase-Afrika ukuthi amaqembu ayelwela inkululeko wonke ungaya koZimbabwe ungaya Lesotho ungaya ko-Angola ko-Tanzania wonke amaqembu agelwela inkululeko emva kweminyaka ewu-20 kuya phezulu akhombisa ukukhathala nokuhluleka ukubusa so ngicabanga nayo ukhongolose kwelakithi izwe sekufike lapho iminyaka ewu-30 manje yona futhi-ke engibheka isiphuzile amaningi amaqembu kuba u-20 to 25 ayahluleka ukuphatha ayaphuma emandleni noma aqale kube nemfazwe kweli nala eSouth Africa sekufike isikhathi lesi sokuthi ukhongolose nayo ufane nawo wonke ama-liberation movements akhona e-Afrika usemva kweminyaka ewu-20 uyaqala ubandekenteke embusweni. Dr. Hadebe kubeke kwaba nezinkulumo njengoba nje-ke iqembu elibusayo belibange umbungazo walo lapha ya eMpumalanga kukhulunywa ngokugcwala kwestadium noma ukungagcwali kwestadium njalo njalo sesiyabona ukuthi ngaphambilini neFF ekade ibambe owawumbungazo kwagcwala istadium kwase kuba nje nenkulumo ngokugcwala kwestadium omunye-ke umhlaziyi besikhuluma naye izolo uyasho-ke ukuthi cha ukugcwala kwestadium phela kusho ukuthi lokho kusho ukuthi bonke labantu abasestadium bobe sebevota ngoba khona amaqembu afana neDA enza nje-ke isibonelo angagcwalisa istadium wona noma angenzi mhlawumbe imbungazo yawe istadium kodwa uma ngabe sekuvotwa bese kuba iyo iqembu eliphikisa ngokusemthethweni emva kweqembu elibusayo kwi-African National Congress mhlawumbe ubona ukuthi ke lapha eMoses Mabhida ke iyona ANC EFF kanjalo ne-IFP ko lamaqembu nje-ke bonke bangagcwalisa Moses Mabhida. Ngicabanga ukuthi eMoses Mabhida izogcwala ngoba nekhetho ye-ANC futhi hayi ukuthi izoqala kuphela izoqala iphuphume eMozambique nangaphandle izo-overflow kwe-FF indawo amathuba ukuthi i-FF iwagcwalise ngoba siyawazi inqubo yabo sibonile abantu ukuthi abathutshwe ekhundleni ukuthi bayaphoqelela ukuthi amabhasi abawalethi baxoxa sibonile lokho bazokwenza kusemandleni bonke ukuthi bakwazi ukuthi baqalisa i-stadium i-IFP yona anginaso isiqiniseko ukuthi ngempela ingayigcwalisa iMozambique yebo yona ukhaso lwayo libonakala ngathi lukhulile kodwa into abantu abayibhekisisi kahle ANC istenze ukuthi kungathi amandla awo ayaphela akukona ukuthi abantu bavotela enye into abantu abavota kwi-ANC abavoti mumva nje bayayeka abangani ukuvota
so akusho ukuthi kunyuke to IFP kwehle abavoti be-ANC so angibaboni igcwalisa imagate. Okwesibili ukugcwala kwestadium into engasolutho leyo ngoba akubona bonke abasuke besestadium abavotayo futhi abavotela wena leyo hlangano abanye basuke beyela nje ubumnandi bejabule ukuhanjwa amabhasi. Okunye uma sizobuyela example le etsha esembombela uma ukhona embombela eduze noma ulalisa kahle bekho lethu embombela uyaqapheleka ukuthi baphela asibabele behlukene kunamaculo abathi meculwa akhasomenameli we-ANC kukhona abangawacula amaculo kabathule uma kuculwa angase aqapha umsholozi sibonelo khona athi bengaculi lokho size sabona futhi okunye isikhathi kungena abanye bethu ibhokisi ebebhale uRecipe Umsholozi sibone abanye bephuma beshiya istadium bephuma behamba beduba lokho kodwa lapho bebeqhubeziyelo ukhombisa ukuthi bathi basayenzi okusho ukuthi awuyena wonke umuntu osestadium ozovotela inhlangano leyo esuke ngaso isikhathi. Sesiphetha nje ke Dr Hadebe abantu kodwa basayilalela izinto ezikhuluma osopolitiki mangabe benza izethembiso ngalesi sikhathi. Hayi impela ezemithuthu akusekho lokho abantu abaningi sebevota ngokuthi ngoba ngathi ukuthi ngivotela lokho ngazo ukubiza ngesilungu wathi loyalty vote ukuthi ngoba ngakhula ngivotele ANC ngivotele ANC kanti inkatha ekhaya abasali bami ngivotele inkatha sebaba yiloko nje akekho umuntu olalela imanufacturing ngithembiso ngoba ngisho laba baya estadium oqobo lazo more than half abantu besestadium ngozibabuza ukuthi kuthiweni ngiyabatshela ukuthi kuthiweni bayela nje umnandi nje lokho ofike kukho estadium kodwa eqinisweni akasekho ngempela umuntu omayo manje athi ngimile ekuthini ngivota ngoba la ingomgomo enhlangano ithi nami ngizovotela yona ukuze mhlambe ukuthi kwezemfundo ngoba bathi ngizovotela bona bathi kwezempilo ngizovotela bona kanti sebeyavota nje ngokwenjwayelo ingakho phela ubona ukuthi nje ngisho manje ukuthi abe-ANC ngathi manje sebeyehla kwinqaso yabo ngoba abasavoti ukube phela balalela inqubomgomo ngabe bayizwa inqubomgomo elimiceni bavotele bona i-DA njengoba ngathi ayikhuli kokwanele ubethu abelungu labo ngesivavotele akulalela ukuthi bathini inqubomgomo yabo ngicabanga ukuthi nje akusekho nokulalela kangako sekwenza nje isiko lokuthi kucampaign kushiwo manifesto. Hayi sibonga kakhulu kaDokotela uSakhile Hadebe ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Ngibonge xolo isithuthi lapho nolale ekhaya. Lo ke mbukeli bekuDokotela uSakhile Hadebe ebesixoxa naye ngemikhankaso yamaqembu ezombusazwe njengoba ekhankasela ukheso likazwe lonke oluzobanjwa kulonyaka okwamanje ke mbukeli sithi nje kequnga seyitolo kodwa siyathembisa emva komzuzwana siyabuya.
Sibambe ngazibini imbukeli ngokuba usahleli kanti nathi umbutho ke iDemocratic Alliance ubukwi offices eNational Student Financial Aid Scheme eKapa phezolo. Kusenzeka nje oku kulindeleke ukuba eliziko libonelele ngemali abafundi njengokuqala unyaka wokufunda. Ukuva banzi ke ngokuthe kwaqhubeka sawunxibelelana ke pha emnxebeni nentatheli elandela lomba ulula mamatya. Lula mama sikubulise sikwamkele enkqobeni Sibambe ngazibini ngexesha lakho. Manibulele kholosa sibulise nakubukeli bekhaya jikelele. Lula masiyeva into kubana iKapa ibinengxokolo phezolo and yafuna into bana uke usicacisele banzi ukuba belimalunga nantoni olityelelo lwe-DA pha kwi-offices ze-NSFAS. Into engamandla kholosa i-DA iyokuyenza kwezi-offices ze-NSFAS ibeyujonga into bana le ngxowamali ikulungele kangakanani na ukulungiselela abafundi ukubabonelela ngemali xa beza kuqala ukubheka ezikolweni kulo nyaka ka-2024. Bawukhumbula kholosa ababukeli into bana i-NSFAS lena kubekho elibholo lezityholo zokuba umphathiso wemfundo ephakamileyo uBlade Nzimande kwakunye nosihlalo we-NSFAS uErnest Khosa bafumene amacithi kubantu ababonelela inkonzo pha kwa-NSFAS. So ezo zityholo zibangele into bana i-DA iphakane kuba isithi abafundi abasokolayo abaphuma kumakhaya angathathi ntweni abangenamali yokubhatala i-universities okanye i-TVET colleges, le mali inikwe ekutyholwa ukuba ifunyenwe ngumphathiswa kwakunye nosihlalo lomaqethi-qhithi bekufanele uba ibhatalela abafundi. Ngoko ke bafuna ukuqonda into yobana kwenzeka ntoni na nokwesibini kholosa bebefuna ukuqonda ngolu phando into yoba luhamba kanjani na. Nazo yindawo yokuhlala anengxaki kakhulu bebefuna ukuqonda ke nangoko into yobana uNSFAS wenza njani na ukuqinisekisa into yobana abafundi bafumana indawo eziphucukileyo zokuhlala kuba bathi xa unendawo yokuhlala uyakwazi unendawo usitya ukutya kufanelekileyo neziphumo zakho zezifundo zakho babhetele. So zezo nto zinjalo isikakhulu bebeyozonga ke pha kwa-NSFAS kholosa. Lula makuyabonakala into yokubana ngenene nangenyaniso lo mbutho we-DA eyona nto ubuyifuna kukuba ufumanise into yokubana i-NSFAS isebenza ngobunyani nangendlela mhlawumbe u-NSFAS asombulula ngayo ingxaki ezi othe wakube kanti uyazibalula. And yarhalela loo mali into yobana usityebisa into yobana ingaba mhlawumbe wona i-NSFAS iziphendule yathini kule mibuzo ibibuzwa yiyo i-DA. Usomakhuzo obambeleyo pha kwa-NSFAS uthe ke xephendula olutyelelo lwe-DA beluqophile khange babanike xesha laneleyo lokuba balungise bengakhange banikwe nemibuzo kwangexesha ukuze bakwazi into yobana bangaphendula ngokufanelekileyo kwaye baphendule ngokwanelisayo. Wacela ke sithi ukuba ngaba besenemibuzo abayifuna uyiqonda bangathi bayibhale phantsi ukwenzela into yobana uNSFAS akwazi ke ukuyiphendula. Kodwa ke eminye yemibuzo ke ephenduliweyo imalunga umzekelo noluphando kuthethwa ngalo into yobana luyaqhutywa malunga nomphathiswa kwakunye nosihlalo lo usanqumanileyo emsebenzini we-NSFAS. Isithi ke eliqumrho into yobana uphando luyaqhuba akukho nto abanothetha ngayo ebhetele ngaphandle kokuba bathi uphando luyaqhuba. Kumbandela ke wokuhlaliswa kwabafundi ezikolweni bathe ke ziyaqwalaselwa ingxaki ezinjalo kwakunye nokunikwa kwemali abafundi because kukhona abafundi ekuthiwa kunyaka kupheleyo khange babhatalwe, so basalindele into yobana babhatalwe besides i-applications ezintsha zika-2024.
lathi ke iqumrhu into yobana liyathetha kwakunye nezinye universities bajonge into yobana mhlawumbi ezinye izinto kwenzeke ntoni na ukuze abafundi bangabhatalwa, kodwa ke bethembisa into yobana izinto nezinye izicelo kholosa ezabafundi ebebengayifumenanga inkxaso-mali zakhatywa baze babhena, besithi ke bayaziqwalasela ezo zonto. Noko unyaka ka-2024 ngokokubona kwabo bayathembisa into yobana izinto zakubabhetele xa kuthelekiswa nonyaka ka-2023 kwakunye neminyaka edlulileyo, kuba noko bacinga uba benze bhetele. Kodwa ke manditsho ndithi i-DA iphume isithi ayonelisekanga kwaphela zezo mpendulo, kuba bathi ngokunokwabo bona ababona isicwangciso esiphethwe nguNSFAS abasibeka etafuleni abathi nasi siza kwenza kanje xa sihlangabezana nemingeni esinayo. Kholosa. Njengoba usisho into yokubana ngenene nangenyaniso banqinile abakwa-NSFAS besisho into yokubana abonelisekanga ngendlela i-DA yiyo ethi ayonelisekanga indlela i-NSFAS ethe yabe kanti iphendula ngayo imibuzo, nakubeni ke bona besisho into yobana hayi it was short notice, mababhale bazakwazi into yobana barevise ii-questions. Ungatsho njengentatheli okanye nentatheli ezilapha into yokubana olutyelelo lwe-DA belithe kanti labe kanti lubalulekile xa kujonga kwizinto ezenzeka kuye u-NSFAS nakubeni ke sizawungena ku-2024 academic year? Ndingatsho Kholosa ndithi lubalulekile. Okokuqala, indima yepalamente yamalungu epalamente kukudlala ukuba ngokhala kumasebe karhulumente kwakunye namaqumrhu karhulumente aripota karhulumente aripota epalamente, i-oversight role. So i-DA iye phayana iyokwenza lo msebenzi wokujonga into yobana ingaba izinto zihamba kakuhle na. Abaphulaphuli nababukeli bakukhumbula Kholosa into yobana ipalamente kutshanje soloko igxekwa kusithiwa irhuqa inyawo xa kufuneka idlale lo msebenzi wokuba ngukhala kula maqumrhu karhulumente. Ngoko ke ngokwe-DA yona xa izithethelela ithi ifuna yona ukucima ezo ntetha ezithi ipalamente ayiwenzi ngokwaneleyo umsebenzi wayo, ngokuthi ikwazi into yobana xa ibona uba kuyonakala ihambe iye. Amaqumrhu ke karhulumente Kholosa kwakunye namasebe karhulumente ngamaziko kawonke-wonke. Ngoko ke afanelekile amalungu epalamente xa ebona uba izinto azihambi ngokwendlela aphakame aye. So in that context umbukeli kwakunye nomntu ozihleleleyo kwakunye nentatheli jikelele banokonkluda ngelithi utyelelo olo belufanelekile, akukho nto erongo nalo, kangangento yobana namaphathi bakwa-NSFAS Kholosa babamkele, kuba kaloku bayayazi into yobana ngamalungu epalamente aba liqela lezopolitiko elizokwenza umsebenzi walo wokujonga nokufuna iimpendulo eziza kunceda uluntu, kuba Kholosa iimpendulo abazifumene phaya ziyapapashwa kumajelo weendaba, ziyashicilelwa kumaphephandaba abantu boMzantsi Afrika. Nabafundi abaxhomekeke ku-NSFAS ukuba ababonelele ngezimali bazokwazi into yobana kwenzeka ntoni na, kuba not every person uzawukwazi ukuphakama aye kwa-NSFAS. Therefore umntu ongummeli kawonke-wonke nguye ke ngokonelungelo loyokufuna iimpendulo zipapashwe zikhutshelwe kubantu ekufanele into yobana zifikelele kubo. Lulama usathetha ngomcimbi obalulekileyo wokubaluleka kwepalamente. Kuyabonakala into yokubana ngenene nangenyaniso i-DA ayonelisekanga zezimpendulo, kunjalo nje bamemelela ikomiti yemfundo ephakamileyo into yokubana ikwazi ukungenelela, kwaye ke bazimisela into yokubana u-NSFAS angene epalamente ukuze aphendule kube khona izicwangciso ezicacileyo. Ingaba mhlawumbe okululama into mhlawumbe singathi siyibone isenzeka? Ndingatsho Kholosa ndithi ngokuqinisekileyo, kuba kaloku uNSFAS kule ndawo uNSFAS uripota epalamente ngokuqinisekileyo
into eza kwenzeka leyo even kwa before olutyelelo lwe-DA kwi-offices ze-NSFAS ebesele khona amanye amaqela ezopolitiko athi uNSFAS makabizwe ezepalamente azokuthetha ngezizitsholo zityabeka umphathiswa zityabeka usihlalo osanqunyanyisiweyo wakwa-NSFAS. So ngokuqinisekileyo ukubizwa kuka-NSFAS kona kuza kwenzeka, kodwa ke singangayazi ba kuza kwenzeka ngoluphi usuku okanye ngeyiphi inyanga. Kodwa ndingatsho ndithi ngokuqinisekileyo uNSFAS uza kuze parliament uzawubizwa yikomiti ye-higher education azokunika ingcombolo kuba kaloku kufuneke naxa kuqala unyaka azochaza into yobana i-registration yabafundi bamaziko aphakameleyo emfundo ihambe njani na, unyaka ukuqala kwemfundo kuhambe njani na. Funeka ibe khona loo report azoyenza epalamente endicinga uba ke Kholosa iyakuquka ke ngoku nayo yonke le nto yenzekayo elibholo lezitsholo zokufumana ama-certificate sizawuthi zivele khona. Lula mama sibambe ngazibini ngexesha lakho nencaciso othe wasinikeza yona unikeza nababukeli beEkhaya Jikelele ube nosuku olumnandi. Ndiyabulela Kholosa inkosi. Enkosi kakhulu lowo ke ebesithetha naye ibingulula mamatya intatheli ke yendaba ze-SABC besincokola naye malunga notyelelo lwe-DA kwi-ofisi zika-NSFAS kwiphondo lasentshona Koloni. Masithi qhwike sibhatala amatyala aqiniseka into yokubana ugungqi bukele iEkhaya Jikelele.